yacu tuyerekeza mu karere ka Kamonyi. Hari umusore mu kigero cy'imyaka 30 utuye mu murenge wa Nyakarenzo, akarere ka Kamonyi, utabariza na bagenzi be, avuga yuko arwaye indwara y'umutima, ariko kugera izi saha yaratereranwe n'ababyeyi biwe, dore yuko akenshi avuga yuko atagira aho aba, avuga yuko arara mu kiraro cyangwa mu nsengero. Ngayo ngo abaturage bo mu murenge wa Gishari mu karere ka Rwamagana bavuga ko barembejwe n'ubujura butagira icyo busiga inyuma, dore ko bano bajura baniba ku manywa y'ihangu bagatobora amazu y'abandi, aho abaturage bavuga yuko hano irondo ryabo rikora nabi, bavuga yuko bakora akazi kabo ari uko ijoro rigeze. Abaturage bakaba basaba umutekano uhagije mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Gishwati. Reka amakuru yacu tuyerekeza mu karere ka Rusizi mu murenge wa Nyakarenzo. Abaturage batunguwe no gusanga urupfu rw'umusore w'imyaka 10 y'amavuko warohamye mu mugezi arimo yibirana n'abandi bana babiri, akarohama mu mazi akahita yitaba Imana. Abahaye amakuru Kidasamura TV Rwanda bavuze yuko aba bana barimo boga mu cyuzi, aho aba bana umwe yarohamye mu mazi ahita apfa ubwo yamize nkiri, ndetse umucanga wo mu mazi uramufata bituma yitaba Imana. Bityo ni incamake y'amakuru. Nimbere bwo bwa mbere ugeze ko no muyobora Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Reka amakuru yacu tuyahere mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Nyakarenzo. Ari umusore uri mu kigero cy'imyaka 30 y'amavuko wo mu murenge wa Nyakarenzo mu karere ka Kamonyi, utabariza na bagenzi be, bavuga ko yatereranwe kubera uburwayi bwo mu mutwe, akaba adafite aho aba kugira saha izi ngizi, akaba aba mu kiraro ndetse akaba no mu rusengero. Bivuga yuko rero uyu mwana yatereranwe n'ababyeyi biwe, akaba yaka ubufasha kugeza izi saha n'izi ngizi, ameze nabi cyane. Ngayo nguko rero reka amakuru yacu tuyerekeze mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Gishwati. Bamwe mu baturage batuye mu murenge wa Gishwati mu karere ka Rwamagana baravuga ko barembejwe n'ubujura butagira icyo busiga inyuma, aho bano bajura badatinya no kwiba ku manywa bagapfumura inzu z'abaturage, ndetse abaturage bavuga yuko irondo rya hano ridakora nk'uko bikwiye, bitewe n'uko bino bisambo byajujubije ino karitsiye hano mu murenge wa Gishwati mu karere ka Rwamagana. Abaturage bakaba basaba yuko bashyirwaho cyangwa babahereza irondo ry'umwuga rizajya rikora no ku manywa. Ni mu gihe bavuga yuko bafite irondo rya nijoro, ariko bavuze yuko bashaka n'irondo rizajya rikora buri munsi uko bwije n'uko bukeye. Amakuru yacu tuyakomereze mu karere ka Rusizi mu murenge wa Nyakarenzo. Abaturage batunguwe no gusanga umurambo w'umusore w'imyaka 10 y'amavuko warohamye mu mazi akahita yitaba Imana. Abahaye Kidasamura TV Rwanda amakuru bavuze ko aba bana bagiye gutashya inkwi, ari abana batatu, barangije bayoboka igishanga ubwo bari bagiye koga, boga mu ruzi rwari ruri hafi aho ngaho, birangira bano bana bagiye kwibira umwe ahasiga ubuzima ubwo umusenyi wamufashe, ndetse bajya kumushakisha basanga yitabye Imana yamize nkeri. Abaturage bavuze yuko ibi byababaje kandi byabateye n'agahinda. Rero reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Amakuru nakagaruka. Nimbere bwo bwa mbere ugeze ko no muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, fungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Mwari muri kumwe mwana makuru, nitwa Rw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Imana ibarinde, ibahereze ubuzima buzira umuze. Turabakunda cyane.